Kajanja Hills Autonomous District Council mentagasi kelapang senoi ke Sorkar Jella makadai ban pinbe yuput usam hapadeng ka Meghalaya pada sam shwa baka Meghalaya kan rakhe ya kajing dapsan posnem jangka ya kani kajing pen snow belawan ra ya kajing ya tai nia do uba dawan lengdo da kajing ai boru chairman uba penya ka dor bar liur Ketika ini sebentar itu kok kambang lagi kembali ke desa. Kemudian kami yung buat kita bentar, upaya kita didik betul, upaya kita tahu dia kantor dalam kita di batas di nangsong senang yang dari itu dari dia lagi. Ini apa? Bentar jadi report state government kita central government, one jing untuk pos yang kita Sorkar Assam. Saya juga itu jadi kirimnya persanggi report state government central government jing sa untuk pos. Kalau kita sini apa? Sini program IBPB dua bandara ini juga. Jika empat bak yang ini. Buat Islam sekarang ini bentar. Habe shim benta ha kani kajing ya kren jing ya kaput uba ai bor lang shadap ulaon baka kamput kamsam kadai ka bakong sam nang bagi padba kin sngan hakin kiso bakandai sem bayo ka jilla papura bat ya kijing ya kajia put bat ka asam kajia na ka pos Saka kabiang mana saka teroris ibu tak yang kabiang lo, jadi guru yang ibu ametai to imret imkian masih ni, sisin ang kata tak katang mando katang boleh makarap terang, sama tu mukra, kam ter kemulu ber kapsiat, kaskap kadailar kemujam kemuput kemulai itu to, murah mukti wahai masam cerja kemari kita pempupoi ini, nedawa mati ya kita. Hagani jo kota ong gumi ke tin mo du kiti go ma ko ni wo sa tho ya ka jin thang ya ka jin bang kada yo so kada ya kanu kanu ka jin bang lo ni bang de wo pro mo ni ka por ka ka house ke lo ni wo chin kia ya ni ka kam tam ho kam ni ka por ko chalam ka ya ko ni sakat ko ni por ni wo yo ko ra ke ya ka jin dap san house nam ka jin yo chala quran wo pa ni kami message ke state government ini lembaga kejuan yang home minister yang keserkar India yang Amit Shah hagawa kho iwo bayi ke jinto hagawa uperkat yang di uperman gamwa sa haga jinikut ke yang di formula ground demarcation di hagawa MD Govi Distribution mo punun dia uri transfer yang kita kisno iwaham hak kita labang nang pulo. Hawa karo ni kini kisinong iwajan kam ka khanduli. Karena wasasi ka khanduli. Hawa man kasnam. Hakasni ko kande nyong sinong di uthande di sis na khanduli. Andre sa pun sitong ni se dulu kabi. Kamjo i batalion kam na di batalion ki ka asam go amitai. Itu to i wo e di na uprani bata ki kabi. Andre sa pun sitong go pnano di. Hado go sa kem di kali di motor ki hakno ki den di kami kita keluar dari sini berbagi. Wewa, lewa kawa kusunano ya di border police outpost haman kiwi ko kiwi ke sinong buat yang ke sinong kasi ka kita set up ki ya ke bi opilan ya ke border police outpost. Kajing jingan na kiwi opi kajing jingan na mukoy ng bi opi haung kumi 8 kilometer dayay ke sokara sa musna ya kiwi opi. Kajing jingan na khanduli hamukoy na 1 kilometer tam दक्षिणा को गुबी गुबी होगी नमु पर मातेर संथा कमले किलोमीटर दक्षिणा को लेकर गुबी गुबी होगी अतो पका तीन नगर yang yogi yoiwa kastet mukhalya yogi mti bihagano korkom hagwa nut yu kelam mo kasakar asam na nut wong hagano korkom hagwa kani kasakar asam yoglut ko wat ya kani ya karai do besan di ya ka status quo ya san kanu lokmen warna di sini kita tahu benar, engkau kan macam itu lah. Kemudian sisi nasi hawa bisi nong song nong lapangan, harus nama raja hande. Repair lagi ya keserok olaya usahakan beli, jaga repair yang senang lagi dia kereta apa. Mana poi kartu kami por, harga por kamu khat aruje suje, nabu nahamran, dawan binu jestre,
wo sipai wo pun wan ge te wo pun thok wo pun ge ke kata ke repair dia sora sa kuman ha ke forma dawan ndo kam perlo am sila ya am ngare am da khot ki nom song song nagas nom kala pangam mena koi hita majistre ko am hita ong yong ka sam da ong yini ki ke kanu kanu ka thi ka kra ko yo ki pun kra chaki ni thao am kam ho ji ki penting tang ka jing penting na jawab ha ka ko ong la ka jing penting am kam ko kanu simpolan mo yo ai ya ka par misam mo kra han dan to ya ka par misam nang kuling nang ong ka sam le ho tang yo ki ya ka jawab le ni ka yo ki kra ki kata to ko ta ha le ko ta yong ta ki thao ko ta tengah sa kuma na gani ko har ko gari india yo ni de jamu dap ko nya posan tali kisnam yo ko ni jule dot sa am ka hinsla ka jumud ha ko ka sokar india kwa no ko pambai ya ki ni nya tali kistet ko am sa than ni ski yo ni ko pambai ki pamtikna no ki yo ko to sa ka ka sa ko am buram ko ni Nakliang Chief Executive Member ka Council ubat hambor siwat ulay tho pak Executive Committee hi hapok ka jingalam jung una ka pors ka por open slur ki pai pa ka than khapot ban wan mi sha ka council na ka banta ban penbyang hi kot kisla jung ki jaka puta jung ki ha ka jing siu baret hinrei ki babon kim tre ban le kata Ijinduna yang one member untuk dari tahu yang kau jadi jindua orang kam tahu itu tu jindua Ukraina ni pendap jadi wan di jinduna nangwa yau man ko ko yau yi Ukraina yau yi wan ke kata ke dia pembat yau yi kita di bahaya dari government yau yi upos benta oleh pembat ya itu pun sabu ini dah ada wan di pembat kita nasiawi MK ni nak council ni ibu yang kita gaji pembat dia nasiawi ukia lambat dengan musuh ko penap siapa Zokar, council dan MPO di Sabia haji itu dengan negara dengan semasa kita gaji kuat dengan usia. Bagi gaji kuat yang mesti komiti, wawancara yang ini muncul. Tahu mana sebentar gaji usia lembaga dengan kau sekolah sedang government yang tip bahwa council sekian pihak kuat boleh nak jadi keputusan. Bagi iwan di MK Iwa MK lagi, kamu mau mah ini, duduk ini kipol berde, government depan lagi, lagi iwan di M desami, lagi jangan government, lagi ini mana kalau formality atau lagi ini kesini kita, wah upenioi, wah jomi kejenduli, kita tahu sudah, resipon ini yang ide lagi, lembaga kejintuan atau lembaga kejintuan, atau state government depan. Hendak kaya juga bentar hadu, hendak juga saya warai. Jangan ni promotion. Kalau ini orang sebentar mana jenisnya seram ni, kami ki member mana di MDC yang beri atas tahu. Dari perhati di sikit, ada state government ni mana beri ke sorkar yang ini. Ada di district council dan mana ke sorkar yang ini. Sebentar yang seram ni ada penman ini ke council wajib kurang atau bukan. Sebentar ini man ke miu dia oleh itu miu lah. Lainnya kamu orang dan kita belum lagi. Dan kita berusaha ini sah. Jadi wan di jinggung. Kim cimcia di jinggung apa di berusaha. Entah lagi bentar yang ke dispute yang ke putusan. Hendak bon di bentar. Jua council dia ini sebentar ini orang bon kita apa yang terang. Kalau si bon kita apa yang pemkini emosion, iwan di RK yang berkausil, iwan state government, iwan pun idoi, berapa nyawa, dan mereka berkati, yang kayak ini, yang berdekat kausil. Mustahil besar, keteman berdak, wan rai yang ini emosion. Dengan ada juga panjuran tempat, yang bawa, siapa wan yang ini emosion, nangwa, negara polis, yang haka. Sangat government, kerana yang man lalu terbor, bagi man lalu jadi pelan dia bahwa man tekan dia berkuat tekan dia musuh tekan dia. Ini kita juga pada ini proses besar harus masih. Baca man penimbu
Notification and date, chart stroke and draft stroke, or civil stroke, 1994 stroke, 11, dated 7 July 2021. Date of assumption of fee on 8 July 2001. Sri Dewan Muda, Vice Chairman, Planning Public Grievances Committee. Stroke, grievances stroke, 42 stroke, and 3 stroke, 217, dated 12/7/2021. Date of assumption of duty on 13/7/2021. Report is now placed for the House as per under Rule 29(1) and 2 F of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of Circumstances Rules 1951 as adopted and amended. Mr. Sir, I beg to report that the following judge and presiding officer, magistrate, subordinate district council court were appointed in the level of pay under rules 32(1) and 22(a) of Joint Table Autonomous District Association of Justice Rule 2016 as indicated in the state. 1. Timothy Emelinda So, appointed as Judge District Council Court as well. Notification, task stroke, run, stroke, 2019/20, dated 11 May 2021. Level of pay, rupees 26,900 up to 1 lakh, 34,800 per month. Date of joining 17/5/2021. Dimpi Sherli Amiti Chalak, presiding officer through magistrate, subordinate district council court, Jahaz Dwai. Notification, Jahaz stroke and draft stroke 4/2019/79, dated 11 May 2021. Level of pay 55,500 up to 1,60,200 per month. Date of training 17/5/2021. This report is now placed before the House as required under Rule 29(1) and 2 F of the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rule 19